दाल मखनी मैले लिएर आएँ हैन अनि हजुरको चिकन मन्चुरियन चाहिँ अफ द बोम्बे ओके दाल मखनी बोलेको दाल मखनी माइले चिकन मखनी छ नि एउटा माइल एउटा मिडियम अनि अर्को छ फेरि चिकन किमा मिक्स भयो त्यो चाहिँ हट चाहियो लाइक चिकन मन्चुरियन अफ द बोल चिकन मन्चुरियन वो मिडियम हो है मैले हेर्दा यसमा अफ द बोल एउटा मन्चुरियन हैन हजुर चिकन मिक्स किमा पट हट हैन हजुर दाल मखनी मिडियम मिडियम है अनि चिकन मखनी एउटा माइल एउटा चिकन मखनी नर्मल ओके बस